الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد Ağlamды жаратқан Allah Taala мақтаулар пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматтуу мусулман бир туған Allah Taala өзінің барлығына белгілі иман келтірген бендеріне қайырлып кереметтүү Құран-ы Кәрімнен мындай дейді: А'удhu billahi minashshaytanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. O Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen bendeler, özüңөр işenip iman keltirgen Allah'dan korkup dayım tüz çındık sözlü süylögülü. Allah'dan korksoңор, çındıkты süylösöңөр Allah Taala işiңерди оңдойт, günöңөрдү keçiret. Kim Allah'a jana paygambarga baş ise al en jogorgu жеңишке жеткен болот. Haşr suresinin 18. ayatında Allah Taala Ya eyyuhellezina amenuttaqullah vel tanzuru nefsum ma qaddemet ligad Vattaqullaha innallaha habirun bima ta'malun. O Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen bendeler, özüңөр iman keltirip işengen Allah'dan korkup her bir nafs, her bir can ahiret üçün emne amal kılganыңарга nazar taştagıla Allah'dan korkula. Allah bardıq işiңерден habardar deydi. Hurmatlı musulman bir tuğanım, keremetli Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mınday deydi: Ya eyyuhellezine amanu tubu ilallahi tawbeten nasuha asa rabbukum en yukaffir ankum seyyiatikum ve yudkhilkum cennetin tecri min tahtihal enhar. Sadakallahul azim. Tahrim suresi 8. ayet. Ya eyyuhellezine amanu, o Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen bendeler, tubu ilallahi tawbeten nasuha, Allah'a çınığı tövbe kılgıla, nasuh tövbe kılgıla. Eğer çınığı tövbe kılsaňar Allah Taala günöňördi keçiret, jana astılan daryalar akkan beyişin Allah sizlerge nasip kılad. Keremetli Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala Nur suresinin 31. ayetinde ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun, o imandılar barıňar Allah Taala'ga tövbe kılgıla deydi. Jaratkan Allah Tebarek ve Teala Maide suresinin 74. ayetinde afala yatubuna ilallah, alar Allah'a tövbe kılışpay beken deydi. Hurmatlı musulman bir tuğanım, Sahih Müslim'de kelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Umar, Abdullah İbn Umar'dan rivayet kılan hadis: Ya eyyuhannas tubu ilallah fe inni atubu ileyhi mi'at marra. O insanlar, eyyuhannas, o insanlar, Allah Teala'ga tövbe kılgıla deydi Peygamber. Albatta men günüge Allah Teala'ga 100 jolu tövbe kılam deydi. Sençi hurmatlı musulman bir tuğan, Peygamber'in süýüktүү ümmeti, günüge sen kança jolu tövbe kılasın? Jaratkan Allah Teala ve men lem yatub fe ulaika humuz zalimun. Tövbe kılbagandar özüne özü zulüm kılgandar deydi. Rabbisini tanımagan, keçirimdүү, tövbeni kabul kılıuçu Allah'ını bilbegen insan Allah Teala'ga tövbe kılbayt, al özüne zulüm kılgan bolot. İnsanlar ekiye bölünür. Je tövbe kılıuçu, je özüne zulüm kılıuçu. Sen kaysısındansın? Hurmatlı musulman bir tuğan, emnege tövbe kılam deysin mi? Kaydıger bolup yaşaganыңa tövbe kıl. Namazga kelip kança reketli okuganыңды bilbesten, emne süren okuganыңды bilbesten, namazga turgan kezde soğdanı, konteynerdi, başka nerseni oylogaның üçün tövbe kıl. Emnege tövbe kılam deysin mi? 5 vak namazına beken boldun. İmanda, İslamda bekemsin. Bırak kızına, ayalına joluk saldıralbagan üçün tövbe kılgın. İman menen baldarыңды tarbiya kılbagan üçün tövbe kılgın. Qoğumda kaydıger bolup yaşaganın üçün tövbe kılgın. İmanda, İslamda beken bolalbaganın üçün tövbe kılgın. Emnege tövbe kılam deysin mi? Kur'an okuyalbaganыңa tövbe kılgın. Hurmatlı musulman bir tuğan, paygambarыңды jakından tanımaganın üçün tövbe kılgın. İmanga, İslamga hizmet kılbaganın üçün tövbe kılgın. Birge okugan dosuңa,
же бирге иштеген кесиптешиңе иман жолунда bir насаат кылбаган үчүн тооба кылгын. Урматтуу мусулман бир тууганым, кээ бирлер айтат, мен эмнеге тооба кылам дейсиң. Урматтуу мусулман бир тууган, сүйүктүү пайгамбарыбыз ар отурган мәжлисте 70 жолу 100 жолу тооба кыла турган болсо, биз тообага өтө муктажбыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарaka тообаларды кабыл кылуучу зат. Жараткан Аллах табарaka ва бенде Абу Хурайрадан Аллах таала разы болсун, кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, мен таба кабла ан татлу аш-шамс мин магрибиха таба Аллаху алейх. Имам Муслим риваят кылган хадис, мен таба кабла ан татлу аш-шамс мин магрибиха. Күн батыштан чыгылек кезинде тооба кылган адамдын тообасын Аллах кабыл кылат дейт. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып, өзімнің кемчилигиме, жамааттың кемчилигине, жаратканга жалбарып тооба кыламын. Тообанын, истигфардын кабыл боло турган кезинде жериндесиңер, жаратканга жалбарып тооба кылгыла. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyus salihin ve eşhedü enne seyyidina Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi hayr halqi Muhammedi ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Allah'ım jaratkan Allah Teala maqtoolor peygamberga dua salamdan keyin urmatlı musulman bir tuğan peygamber aleyhisselam mınday deydi. İnnallaha yaqbalu tawbatal abd ma lam yughargir. Allah Teala bendenin toobosun kabul kılады gargaraga çeyin deydi. Gargara degen alkımına can kelgenge çeyin. Can berip alkımına can berүү жеткенге çeyin, gır dep kalganga çeyin tooba kılsan toobаңды Allah Teala kabul kılat deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Et-taibu minez-zembi kemen la zembe leh." Günөөдөн tooba kılgan adam hiç günөөsü жоқ adam siyahtı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde "El-birru la yebla ve-zembu la yunsa ve-d-deyanu la yamut. İ'mel ma şi't kema tedinu tudan." Жақсылық hiç kaçan tirip жоқ болбойт. Жамандық hiç kaçan unutulbayt. Жақсылықтың сыйлығын, жамандықтың жазасын берүүчү Allah Taala hiç kaçan ölbөйт. O bende kanыңda айттым. Егер жақсы жолға түшүп, Allah Taala'nın жолунда үгүт насаат кылып, амр маруф нахи мункар менен мусулмандын хайры уммат болуп, жакшы үммөт болуп жашасаң, Allah Taala'нын кыяматта сыйлыгын аласың. Ал сыйлык жаннат. Егер тура жолго түшпөсөң, тооба кылбасаң, иманда, исламда бекем болбосоң, Allah Taala кыяматта жазасын берет. Жакшылыктын сыйлыгын, жамандыктын жазасын берүүчү Allah Taala эч качан өлбөйт. Ben de укканыңды айттым. Кама тадину тудан. Кандай жашасаң, жашооңа жараша, амалыңа жараша сыйлыгын же жазасын аласың. Амин. Насалука я Рабб ла тадалана фи хазал йомил азим замбан илля гафарт. Жараткан Аллахым өзүңдөн жалбарып суран ыйык жума күнүндө өзүңдүн үйүңө келдик, тизе бүктүк, алакан жайып жалбарып суранарым, бир да күнөө калтырбасам бар күнөөлөрүбүздү кечиргин. Вала карбан вала хамман илля фаррajt. Allah'ım bir de kaygı kapa kaldırmasan kaygılarımızı joyup kuvанычка aylandırgın. Вала айбан илля сатарт. Ayıplarımızı jaşırgın janağındoğun. Вала даллан вала асиян илля хадайт. Allah'ım bir de adашkan günökör bende kaldırmastan adashgan günökör bendelerge hidayat tuğra bağıt bergin ya Rabbal alamin. Vela meyyiten illa rahim. Vela meyyiten illa rahim. Allah'ım bir de iman menen ötüp ketken meyitti kaldırmastan öz rahmatını algın ya Rabbal alamin. Vela maridan illa şefeyt. Allah'ım bir de oru bende kaldırmastan imanlı orularga şifa bergin. Vela madluman illa nasart. Vela madluman illa nasart. Allah'ım bir de mazlum bende kaldırmastan mazlumlarga özün jardan bergin ya Rabbal alamin. Allah'ım ansur İslam ve azizzel muslimin. Allah'ım ansur İslam ve azizzel muslimin. Allah'ım ansur İslam ve azizzel muslimin. Allah'ım İslam dinige küçük kuvvet bergin. Musulmandardı sıyılığı kılgın, korkulbağın. Allah'ım azille şirke vel müşrikin. Allah'ım müşriklerdi şirkti tömön kılın, korkulgın ya Rabbal alamin. Allah'ım zidne ve la tankusna. Allah'ım sanımızdı köveytkin, kemeytbegin. Allah'ım akrimne ve la tuğinna. Allah'ım bizde sıyılığı kılgın, korkulbağın ya Rabbal alamin. Allah'ım mağfir lana ma mada ve aslih lana ma baqiya. Allah'ım ötken günlerimizi geçirgin, gelecek günlerimizi oңdoğun ya Rabbal alamin. Allah'ım mağfir lana ma asrarna ve ma a'lanna. Allah'ım kupiya kılgan, aşkere kılgan günlerimizi geçirgin. Allah'ım mağfir lana ma na'lem ve ma la na'lem. Allah'ım bilip kılgan, bilbey kılgan günlerimizi geçirgin ya Rabbal alamin. Allah'ım mağfir lil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat el ahya minhum vel emvat. Allah'ım imanlı erkeklerin imanlı ayazadın,
musulman erkeklerдің, musulman ayaldардың günösүн keçirgin. Tiriwlerge tuura bagıt hidayet bergin. Ötkönlerde öz rahmatın algın ya Rabbel alamin. Allahümme ahyina ala sünneti nebiyina ve amitna ala milleti habibina ve ahşurna fi zumrati nebiyina ve adkhilna'l cennete bi şefaati habibina. Allah'ım jaşoda paygambar körsetken jol menen jaşoonu nasip etkin. Ötkönde paygambarga ümmet bolup İman menen can taslim kılı nasip etkin. Tirilgende paygambardın katarında cemaati menen tirilip paygambarın şefaati menen cennet-i firdevs'e birge ol nasip etkin. Allahümme erzukna qabla'l mevti tawba. Allahümme erzukna qabla'l mevti tawba. Allahümme ölümden burada barızga tawba kıl nasip etkin. Ve indel mevti şehade. Ölüm kezinde şahitlikte ceb olbosum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dep iman menen can taslim kıl nasip etkin. Ve ba'del mevti cennet. Ölümden keyin beşin nasip kılgın. Allahümme erinler hakka hakka varzukna ittiba'ah. Allah'ım barzık ak yolda körse ak yolda yürü nasip etkin. Ve erinel batile batilen varzukna iştinabah. Allah'ım barzıka batıl tuğremes yolda tuğremes körsetip tuğremes yoldan bizi saktanıp gözün jarda bergin. Ve sallallahu teala ala hayr halqi Muhammedi ve ala alihi ve sahabe ecmaîn. Amin. Bi rahmetike ya rahman rahimin. Ve akimus salah.